byona bantu mo kunywana n'ekintu cyarahanga emikago yanyu mugirinde je ishakore jewe no muzumure utegamire dini na ruganda abayo mushere muri ndezondagano enda herozi murahira awayo nasani na Daudi akamukunde ko kwayikunda yamuhumune jiro n'ebintu bintu bakanywana bakorendagano okunywana n'ikirungi munonga emikagwina turabize nyumbakagera ati nkabakiri omushaija ohami rahanga kina mukagoneka yanjye emirundi mingi munonga Yonasani nayeshenjeza Sawulo abamagaraga Daudi konka Daudi tarahemukire irembo rya Sawulo ryahoho hasigaraho Mefibosheshi Daudi tararebera bumuga yakora byona wa Yonasani nangwana karenta kazirwe abantu bakaba basharahanda omukago kwinuko buzare hazabane kitinsa bakwatana haburana barengeza n'amazoba nahatu bantu mwetorondole murekeye kwehusya banyu mwerinde mukagombi n'obuzugwaharirahanga abantu nibihinduka noraga kigenderwa ohemuka ugengera ohendera kubi obora kurindesha usige byaganuka oyefuza nyabura woyerinde abamwe nibanywana kanyabwanya ngo bakagire icyo bakora herda kanywana na Pilato barondo kwita Yesu yagabari munywano wishe hanga atetiko pekiti mpingure ngira tokoro kunda kwawe ataryango makasingura efumwa birna mushanja kwikumi otaritsega munywano wawe na munywano washo ngukango nongono juna mwinesho atonaza kumujunanta hanawe munywano wa muntu mukunda biro byona bakagambara Yesu ebya Lazaro karagire kubuza bingi ikitinisa cyagarikira rahanga Sawura kabatumena mfyo arubanywana be Aburahamu yayeto munywano wa rahanga urukundo rutuma gushemeye kandi ogambe by'embabazi umugabo ari aba munywano we okwata kanwa kawe ojonjore mukago omwenge no kwetegereza mwijijari gendo rwa Yona abarimba bagezeho kumwambutira byarema atana mazima ryomwe barayo wonka n'intinarahanga ekyenyanja kyamara kyamutanaka yayeta Isaya gumuza muntu nevi niwe hunduza gwo mukago guwitsire rahanga wita kine mbabazi hari urukundo erukitira ya Yesu umuntu kufera abanywanu be tuyikaro izuba kurenga wonka tuturukugwaho
mureke umurugumana mukundana muri aba beje banje icyo Yesu yaturagire